midu imano roja ni chigire gore na gani program na manga hade dete ki digdo jimo but upamera ka pefro ni ngame ani manjani mabajile pambiko gani uli bakumba urudwa na duka ngo free so ogoroni na sana henga gini pana manga ha ana manga chini baya so chino bulizo ni ka pefro ni before ando kumbata yo na gani program minada ka pefro na program ko ngame on moni na ngame gani libure ane yeni ka fakka ka fura wala ka ina gani apa kumba mai na ngame na sana hebe na bana mu ngame ili songa the most important thing for na bana ko bembe ka ni ngaza ndi abo mo ina ni wenenga rogo gani ma munja pai wana manga aweso ka jabro dungame apanye kanya ka mwai wala mudoro na mafo kwalo muye kisana kwalo no kunyumuse na mare ka ina lengo na mare ka ja rogo pai na saro odo mfukuchini na mare ka ina lengo ngada so che upamera ka pefro nga iliso ani sichani baba kuma ni ka fura ngane wasa sana unaka kida ko chidungo wasa sana hewa de kino ansa ogo yo na kino rengo gine so che upamera ka pefro before ana kumba tayo minada ka fu bakere tambahe fu gani bakumba na minada ka fu bakere tambahe fu ogroni na to naka kida message fulani ka initiate na please ani sedingo ka ina gani aba kuma fulani dunga pamata fulani abalo mafa nada kapana kaiji afugori kwa sasa then bukura pamela kape fulani anina borondo ndiko ngame anina bro LTS anadunga ngwa boro na sha borote LTS fulani na parandi ndiko ngazande limo chiro borongamo te amuricha fulani anaye na moya kapra kwa zande bambiko goni likudungani ngakazande anga ligunga ga borosate ana anga kubeboro sate anafurana aborono boevu mukwana mape frona na maprugo apro no borono bori pasasa unikibihe yena tunga aborogo tikli no boevu ko so chingo kupai mera ka pe froni gotuko na oni jigo chironi na ni wani ngai tigere gore minika sadanga ka funga chance fugani uli bakumba no kuyo munga limoko na ka funga sene froni bemko dunga ale bwana yanga fugo kote na najia kinatunga hapa tapana bakere swinge kusinga kwa dumba ni grogo nijoro le kunango na toni so uli baku mose tingo kafunga sena fuga mabo najia wa ne biwa wa tambai ana kianga ote ulba moyo kama gele pachana mo yes chiwanenga anajia na jawe yes. Okay mashinga tuma yes bakere tambai ko gani uli aba kumba na kumba ngogu yo na jari chigere bodure kima jare lengo ngare bangare bo mia franga rogoji gani bawene bafugo durete bamiko gi LTF durere gulengo gu channel kana peka gani wena parogo yo rimbi ko wundorani nga zande ono kono panga eli aboro yo tabani gi gono ruguzu aboro makaraka fidu bangire anabi gi channel chinere ni bagbane ono wene channel du tamba etipaka hosule anme mi fra froni poguli apare ndi ko wundorani limenenga ba kosoro gure aboro ne ebe chido mikana hene ne miye ani share die noni kaina ginugo rende ko turarani na barani kumbatayo ngazande na yimi afugo ni ka dubien rogo rugute rogo saka rogo payo na kini bata the way forward wali anandu koni mi aduele nga beli blame li pakana he li gumboli mo li senga he ani madachi ku gana ngaga hiriso ngera kurogo podu dunguro kini ruka furati papa ukenogwa pana sisa ni kumwe kumo gunono kona janga fukole ya shadunga zanga fukongate ono apana lebo tamba
Tamba honorable chipaka kusana fuga maporo ni biro awale ogoroni ye no ogoroni ke ye kedirani penga anamanga program na ganyu bakumba honorable bakoro chipa oba pani biparani ngazande na ne biparani kuwesene kotore ayo so ubamba ta pa anakato nani uli bakumba tabani mu mape hani ngutuko chigile ko sisile dunga apanga manga Ito na batao na tangian ko parani nga ako bata ko ito parani nga ako tunga pa mamanga ko mafura na ane roga ni kesi anafura baiga kini pere ba fa ako so minade ka biya ga attention toni kuchi bupa wi bakumba pehe nga Patrick Zamoi Meja General Patrick Zamoi fugo kwa pehe meda kanu detail ka bora ma jeno borun ko ma mai kya ha omuni ni pepe nga mo yingo kyane tablen borote na gishore ana banga ngame anaye ka bisha pa borote anaye ka sada kanjera kana la sura pa deno go dumbaro mu kupehe den kuchini agwadi ba kiro mu kupehe so wamaji go audio le na gwa pale no borun ko dumba boro o sun ka tera na okay wai ko kunya kifura kipeka ko side amnede tagia ko pa dumbaro kam karagach papaha go opinion le gini papaha so timbo ya sha hangawe ani ena mwani me muye ka prafa kafunga go opinion papaha so uli bakomba nikafunga chance for mufunga go opinion pa mwamaji uli bakomba wan ka for to go pa na mangi tabai Bakatambai ni bambataha iya boro robukuni na iya boro na nyakasatini kadunga lida ngogu gene duni wenehe na iya boro adunga aranga kwa kureni yote mi kana kure mo kana kuro iya boro kana kuni baden boro ho anta shanga boro wogwana she bokindo nga konga gani bokindo pani mwengi ani kibule mi kana konga gine kwa yanga chini we gi pali mwengi ya gine kwa yanga chini we gine kwa mwenge gire chini bomika ani na shako anata shanga politician da bachirani ngo guni ka pa mwengi ani kini mwenye chini nga ni du na mwenge gipatel ono wado ni na gyare tigire bole fugo kia ururu fugo kia na mwenye pa ya kia guhiliso tutulefu azande guhiliso miafefa azande nga azande manya karoko berayo ne nangero dudunguro ogude belewe ngo uliru kutu ogude nga azande te kuma boro maja roko pa kuma boro mwino pa hono gumwangwa atile benga gani secret files yani gani a files nga gugu inamba nga dushia sina babi aboro lingara du bironia atigoni zaburo guroni juzegio no guroni du dimono gani a file kana bironi ni basaso dunko goni kido abirani kemi apezele onike ne no nga gipari ziredu ko na pelengo ane ino nga girengarengo tipo kupanga kakaraga pachi pa pani basasa sinafuka na pa zefere bombiko guapai kana furachi papaha singa miliko sungo kini jiri mononga roja singa masia singa gwa borona gyara wele kini nduna ni kana ku social media yo singa ate social media ni ka solve gani a problem te kana nani ni ko sungo uri poro wa muni mwengele na pa miki ye yomburo ki amuyengo ande gipare mune mwenge kitawale kani roka furachi pa ni ki furachi papaha Sidu kana manga gipare ya anika duwak no babur na soga ogwa pai mya geni urogoro go voice clip mya magia
chigi geskenelira nya ono mishe geshiri le bete bomiko ya furachi pale na kuraboro ono shege geskeneli ogwazande ina bera pai nga giranere ani manyaka rogo bera yo aparangaren bika yeye farani ani ruguyo aparangaren bika yeye farani kagia nyenye ki apangbarani rembe ko wundorani kumbatayo ono tia ani mabogi pale kusende kituna bole ka fora wakana comedian chidu gufuranga ga comedy simina idanga kadorogoya anga fahongo mi shoke yawe mikite mete pingote pemiongo shoke yawe fugogo shirete hono wuri pasadu lilenga gini pai aparanga no dogudeni ka wuri ka bere ini ka tingira pali chini bana kuraba senga gbengbere fugo furarogo kwa social media ngaga gizeginone wasaka aboro gini po ini ka tingira pali chini taban we mina pembata gwa gani file na baha shibironi wene wulina shibironi oni moino shinarani ni basasa danga bakusoro danga mashia danga da oni ni nani dunduko bonoho ni ke kana ga boro buriwe tipogupanga we wana ninge reji oye bingo koni kune din henya te chidu mina ya furoni we bon jile kono nga bon ya bibu biati nga bon agbura munga bon agbura munga na weni soru minga bonte manga bonte chidu oni mbokedi chironi chopanga kanja zere bora petili mokuroni bejeni wuri gurwe belengo ni gbanga ha bana kuraba onikeino gini poino bora fura chipa ha nanja zere sinya nanja lengo chidu gufugo zomo ya peni gurogo pere mijihe mikiongo nani aborokara ka pati papa haina nduchi papa sungetele na fura chipa po wogutere bombiko kachini dunga we paho munaemba korayemba ke wuliba ngoduri naima ko chiro gini pamamanga gipati nene ono ka mujie ki baka na kuwegeyo kana wege na fura chipa pa wogure ogwa boruni ka gi akini je kugume ije kugume ono gunge mina fura chipa pa ha gwa he ka na fura chipa nga zande sikia anjenga wasakatirani rogo media ya changbangate ani bingwa awere minesona nga he oni zegio ani jimono azande onebirani warobo government central government bangire ya pale kana saka hada batirani ewuriba kani roka turaro na ani tureginile ani mungi wa giniguni kando mundu kumbataye matandu mabele muge yani ani dunga bono dunga ka represent ngara ono ani suwa wena barani ngo dokuru boji mocheyo karundu ka chirani ono bakumbe mwekibirani kumbe mweki ngogo ko chana na sogoli pako warawa ono ani na barani nga kana irurunga awere sungu poroyo na rundu ka chirani yamogire borati tarani nadu wo yadu se reba bujo ni reba Dominica Shano kana mudungo wegire kashiru tebombiko ona rundu ka chironi none akwarani ni ndumba te wuri umbatunga ngo murule ya wale central government akumba bio central government yo hono rogo national government nga galingara aninga azande kan we biata ogwa paka na furachi pa senga chirani te singa sogote ngani necessary te kana furachi pogupa lembe ko promotora nukumbatayo wogidule anisungu te misungu poroyo zo misungu agapu poroyo anasenga kana chiranya wale
hono no gwa parngane birani no go dogu dene birani ne eliso inika birani cha wawa chidungo gu wuli paka mi pe tipo gu paringa miaidanga ka afura tipapa pawo gu tele bomiko shima manga baradungwe mikyongonga arho chilete hono gi secret file kana bironi wana zogorago wana sungona aboro wana anu sungona aboro jubano aboro inihe hono kasidunga borosa Renbe kadunga ni dunga responsible tipo gimie behavior wala wemia behave nikini jeni kupoponga ni pefere niki peche kana kuzegyo ana ni ruachaka rugachirani dakwachirani singo bu advise ngo kempe froni ni guru eno guri clarification tamba chipaka karaga pa chikago audio kwa pe ni goro ya honorable wa from armajamo but upamida ka karaga bare ko ngame owa fugo Major General la pe ni goro ngaze mai tunga allegation amadiyo nyinyi ki allegation go gbogbo allegation ana janga batanu oni dure ogwa disagreement da boroni veterani kina somo kina kuchihe okuro ude maso na wale ani yanga 15 years awe okumba udwala kurude dungani ya minu ku disagreement nato nakaja pangame ya kisa da kwa chomite musana mele chakanu na ninga mirika ku just one example go alihi allegation kwa fu hengame azande go division ya ni da bazande wala kumashaki ya da bazande oni do not cause here aborobiato do not cause here minahonga mbopa peronga mose dingo ka fenga bu area mimi kwa mape baga ngawe oni biata na critical division na baga ini pa kam ka na faza nde ogyo na jona wale bombi ko paido aza ni nada ka kina kwa ticket mange tuyoyo ipale chosu nkidu besi na ina o baksorodo o ze mwedo nonodo kana ino lengo ya mose dingo ka tenga kakata nga mange twaza ndale chipaji pale kwa kwa mwa ekipe bupanga go division kono gwazanda na gyale boro imwe ino lengo gupana mangalani nga gunde kuma zande kono na gunde kape gupai dunirure for example abolo mawuli kapa oni duze oni nga well civilized agurani dudu mono anyanga civilized abolo mawuli kapa wenengai cumulative meno working pero present nga kodi blame chinanganga ngajbe te kodi nga konguru wa vu kulironi anyanga kani sungwa agole biata mongaro jamu kini kasenga kini peku fukonga wala wa abuku ono ni dubiata yani anike yeye be kini yawe oni ni senge he gulenga kurumungo belebe na mangarani mupenga kana boru ntikidi gupainga sa kapara kanga wa mamudoka museke fabo eki girogoyo guru na dudulele mi nandu de mwegi padule chidu neye na paraka mawo masaka gunga bese ani okay ani muchekirogoyo chipa waborona gia hachigo ya igi aja venengai chidu miakaraka tiri chini kana kuchiku bombiku womina afura womini tunajifugo anandi karaka nyame kana kuchini yemi furoniwe gani secret file na baka na bironi onini nani shishigwane ni chirani aniki nironya a shishigwane ni chironi mumwe inonge mi sinelenge gini apamye mwenge ne gini pami na manga kanje korokodu aborowe ye ki complain ngawe uni ndwane me ko baksoro kukindu da yafuru sawe biata kuni ndwane me foji borole ki yafuniwe we dudu ya parakale nga na gwa gohodu chini hono ka mujipa be singapa na munguru nya wele wakana tsunami mukini je kini ndukini muyebesi chiboro singa cha boro hono zanga saka rogoyo greni pakara miti rogoyo bombiko mi magida pa mu magida pa mitimi
wamina sono mi sono no gupanga ka pepa chibangiri boro ka pepa foro wiba mona sengere gba ginma sengere tini sidu na ja tare tini gba ani kini ka kwerkeneli mona mungi padulele sidu so gupatini ngani gba hono azande imenu gini pana parakarani azande imenu dodu mandufoni nikidi kaneli mokureni ni peforo azande imenu gupai nga wanara kufuru zandeland guboronga troubleshooter imweneni minika yembuli moni fronite ona yembuli moni tebombe ko gunde hono oni mweno gu barapangane na parakale bangire dabarani wadwani biata ko gudu borocha kana honsa dunga source nga ga paraka anyangani na barani kasinje midu oni sungu secretly konada ka pek baigaya oni sungu secretly kine ka penga afere na goho boromu guru na dudule mai yawe tirimoni ko dule kya mai dengani to kam fura kungbeji borore ya kamundunga kweji borore ya guboroji already ni gbegbereni oni penga afere tipo mi ginga bombe ko publicly kura guyo ni kononi ka gunda gunde kini bari panga minika retaliate minika kaza gbegbere pa mi amanga ambataya sidu mi apefuro nga kupanga ga odikoji blame ani tunachiganya anga zande kakura rogoyo ini call the spade nge spade kanja malago donikia kana malaga kanoku borongeni kasinge midu oni dungura chiruni kipeka na burugi mi fere meteno tipa bana kura bo minika chikangu oni kindu kuberbengili aborki ave one ye fo baksoro kipegu poko mwengie ne ye na paraka ko ni pemwegere mi dunga satisfied be hono generally mi ai no go ke mi karaga pachipa go gutele ogwa po ina peke ye mi froni we cha wole bengili aba kumanga ganya cancel of elders duno mi andunga berebe ka open Pandora box ta furuno ni kuboni no na ni pegukia ogumini ka peku ganya cancel of elders sikia si gulenga contradiction nono gupomi apenga plainly generally onya chikomi najale uningale kurogo podu dunguro keino gini podu na parakazande konenu ngondwe yo nikimane kono pangawe ina paraka ana gwani ngarogo gugbegwane padwani rogo yote sinada oni ombubono nzuzu ngaki pe kubungiri ningaji pali mumwengie tigere bodule shuduna parakazande aiwa gipala anikini bata solution tambai Tamba honorable chifa kwa peke mohane upana manga ngame ani nga boro ani maduma frustrated pembiko gipale wanato nakajia wamini ni pepe batano dumurani kina dungo burekine masomo kina gipale wanato nakajia hanga wo eja borole ina mushilatio kama reconciliation no mongi ana bingo result ni pate none gupaye na frustration gigara fa boro dawro go grupu ya creating aga cancel gwa pale kama pa ya peke hechubayo reconciliation da babo lakini resolution naga ha cha tanga babo especially gonedi poroni ngani kini babo ana magia dumba reconciliation oni mongi he gwa pale lakini resolution cha kora ngafrani ke uribakumba roga ngera ogo payo gine he du chaida chimangi chipa gipare gomba kusayo ana tona kagnya ha choporone gine he mobie chamu bulenga solution na ku chance for gini ham parma mabie barbo ngrongawe cha donu mangi he wala ani mangi he na barandi ko chipa ka dikso gipare omi ko me aboro mapata 15 years wale beski na upa mono kagya nga honorable baksoro honorable nonu na major general zamwe disagreement da bacho on anu kusongo kimangi reconciliation bana kura kurapa kiku gini he mabera ha cha donu maingo chipa ka nyasa gipare once for all tambwa gupo mi abera boromu mi seking over pambata mi gino kada chupa gini paka mi abera wamini pembata mini awe mungu kana chirani ngazande mi mosunga wale dagbanzenge mi moino bete shinoyo mi sungu dagba anuer mi moino shinoyo abari aduka na anere ga abari amina atende he waniga
Mwengi abaria bangire wala raga agbareti abaria na waniga. Ti apa mi apefuru ngogu mwengi na jobani. Ina pakana wala waniga na mangara wapale kini ndunani waina pekayo. Hono uru adusa. Ikini ye, kini yombuko, kini mweko sende. Kini kakuso wapaina baku chiko. Ngogu kunu mwenje ine no ngaboro ki verify henzunzu. Iki mweno ya penga zilete bwemgo jipanga kanduka apeka na zilele. Zile nejibu kada gbabara paku mbatai. Mupeka na apuru kurengo. Apuru te biebi. Iki nininge gilenga kanarengo. Iki ni mweko. Kini kafurafu waniga gudu chiko kinyeshi. Kini pena agoho. Regi urule mumwengi wale. Bangile. Undu dango nga kaput kuma kuga kushishi kwe bangile kumanga wala inafura ikindi tabani ge bakale borodu ene ineliso kweliso hono gupone mwenga we kwa pako munje neyo indu da peke fukodu tipa muni weli kuna manga hazenga ino gupanga we aborini wagutumile borodu wemi wadwani nga agurande unagidarani oni mwina nani dunduko gini he kona dungana nga chironi tini chini dukana da bogu pamina da kape furo ninga. Ana dunini aparanga abujioni kiya gani governor. Mina dunga wakia youth leader. Chigure bonangyare. Rebo vura. Ana mina dukini dungura aparanga gani pani misirani. Mikini dukini dungura aparanga wene gani no dogu dani kini dungura kini bagani gani niyahe bombiko mana ana dunga kana ba chukule botele bovura ana bakana nya he kini biguti mangasa ani kini nduki tungutie ikini kidire ngemi mbidi na abujoni minduka yafukobe amina yamba ko chipani he rogi wuru duleo kuyongo ye nilengo abujoni ani gwali kindu kosungo naga ka paranga no dogude tibangwa and kini kokusuko gani apana bango guna misarani fuko borogu kuno mwingirani na nyani kipe fuko midule nga witness sina nya one solution kukini gie anikimba kukimboke joki furachipa gidwa wale birani ne sha ngogu miajali kono kupanga yeyiwe anasoka oni chikuna paranga no dogude gini wuru oniko sungo ki mwengo ki dunguranga chironu kuchingwa miada ngani aidate dunguranga chironu kukurogo kukoroho ki awe baksoro muyongane me anada kafuranga namu onikini kosungo ko kusukungo kwa pana emisoro ni fale dunduko mirende kajaja iya boroda barani oni omugeni aparanga lembe kadungo solution hono kanogo aparanga do awelele do gu ya jara ja wele yodu na source ngaga paraka mipenga furuni ne ya borona peki panga na parakale kumunyo kana de boroni nga aparanga na dogudi aboruka ne zegio aboruka ne dimuno na parakarani mubio gupanga be borona runo akepa chepa pale kini kijihe uzegio fu paranga chinga fu dogude kini ya yobe ni kidie wuke ye ni dukije ni kini kijia no gumongamo yake dirole ngamo furati pale gbegbere singa musengere yamo monga soso nga gagani parakate na manamo masara nya awelani paraka bombiko minika jaha ngawe njiko du na furune mi achike weli boroni ruzegio kakida he kono sidu one solution ngawe kanononi nga paranga oni mwengi decision edara ona pandorani na barani dundu kukona fura kumbarania kangba ngaye bombiko generation from generation guleduro gatungo dundu hono kanogu painga oni sungo chigoni nugurogo kimwengo goni forumu kini yomungarani ani kafura furani konvana sengarani asenga ya onilembe ka furafurana kapika apogihe ya wazane na furuneli so awuli abakumba kimaji atyo chesei gire akoshima dali metela aparangai mafurafere no gwapamye mwinje kutiyo ona na ko jipale na bodunduko
Gudbena nga ganya paranga kana jubano kana yembio no kana poroyo oguyo kana zekio oguyo kono na jara jawe ina bafambia kuchimbejimu kuti glass eji aparaka mwe bieli mima aguyo aparanga mwe yeki bile ki pegufale ya peha nga achike jipaina mangare nduhedula ya mapefale ima pefale mi apetrone mikini ake shone bieli one bile mina afura chipa eke mi afura chipate chidu nyaka saachini ngawe one of the solution nga kafurafo agurani one birani na perkoron kanja boroho yawe wunga tabare wunga tabagi borodure wunga tabagi ne gulenga kanu goni koyo wa miesungo jubane miaya manga boronga tabarete hono wa boroni ekebule sikidungawe ni ndukepi niki ga kindi bombiko induda woni ni boni ngawe da na yawe muye kebi baksoro hono boromo aboroma ye bara dungwe kemya sananga boro chipe gini pa weli mo yeni weli marakania shidu. Therefore one solution nga kana paranga na dogude onu mondigo ni decision hono good decision ne shidu nga prudent shidu nga wene decision ne hili sorogo yo chipa keino wa kafura fugoni abaru kumbatayo kani vuna duni gbalbana aboro borbongironi koni senge ngara nya senga ya oni ye kisuna ni sende ka pekana lengo ne hiliso bongire giresho wundale ne wundo singa one of the solution gukura solution egapona gyare na bodunduko adana shagya ha aparanga aninga abakoma aninga kam very few kani danga tibishot agurani ona yambarani nga abakumba kani danga tibishot warakani dachi bawe hono adodu na nishiro begi pale wogu mangani shiri kati kusende aparanga abakumbata borumianu nga ni kusungu fokura bakumba kagumbo kureli mo bakumbata paranga ne yefere bangire ka hohe hono kuboponge ni hokana akiga nikiemba taki dikreli mukura boro ka pehe tipa mingbe neni nikini ruchaka yawe wala une ye tipo guli padule ona maja sambale rogo YouTube mapenga honorable ka interject on muyena wene point and best nyanda kamenga comment muku continue muni pepa ni Babu John. I remember zamani bidule zaone me okortu me mo bihe wana ikaye okortu me kini kada poro Babu John anamonga panga me obunga paranga wamuni efoko kindi yena azire fuko kuna folo wana murunga kinana musuma kinani kala skin waka yamu so onichigo ni gilipona mangambata kupale oguleya mu mapyane nga paranga ne foro ni ne ka he yena azire foro gilipona manga the same system ya wa maso makina under relationship na Babu John kibi bato the example gilipona manga chimia tipa kaunu bato mo paranga tamba yidu mi close go pamina anu nani oni maja sangbale rogo YouTube weri do lebo omi adoninga charme nga ga Nile pet me afu orobe upadu lenga we munye fere ka ho he singa muye chipogupa mukieka ka beach around the bush mi adanga ka muye ngo ka pepper fere ngogu nika gbera chile ya sidu gipadu lele na affectera ni affected ngawe kana borani gani aparanga na dogude yonga source daga gani division at a certain point bombigo ya bole kene ya na kideyo ina manga propaganda ni bagbane oguyo nanduka asenga herogo media oguya nanduka munga meeting chipo guni ngai ini awe kamu furanga kumbogi boreya kamu mwingo boreya bama tapanga wona mangana ki girogopa sangawe borkini yefo Emmanuel kini afukowe baksora nganga te kamu furanga kuchiko ya mukini manene basane kenegi pachamone
kintu nasoko bakusona welenga ka asoko ka suko kindi wemi apele aboroko nene mwinu hono kamusana nga chironga be yes bakusolo mwingi borodu yorele na gbogbo pa ngogu chigani na gbani chin michimini jile ngabe misoko ko belebele minasana nga chirenga gini kuko mwingi ngeli nani ya mugi pale aparanga chinga dogude ini sana nga chio bengele ya sana nga ante gulenga one source chidu shina dogupanga ania chigani nga gania virani nga aparanga na dogute ido adwa nogu zil nogu raka kotoyo ngawe ako kina menenga sogupa yajya ngogoya muni weli mina pezile chili mu guborole bua nya amangale na part onu minata ka sajbena na go chiru no gubole chidunga gu one of the source gukura source ubele ngawe a forum kono ine create duti pakana senga he rogo WhatsApp rogo group and so on taban kemigi page na senga no urudunduko borokini afule njiko du wala Oliver du ni afuro egusengele yani miangbanga na Oliver te bomiko isengele rogo media chinge isengele rogo ku bagbal forum sido forum kana birani ane create pa sokote oni mo ino na bo wemi apel kuro forum kono mo pe wuli power ijiro kusayo mo pe gini pa ijiro kusayo inajalo changa we dania kamfuranga ya mwegile tunga ne ndu sokote ne ya kana rogo goni forum bomiko wa muni dile kusayo minikatu ne digie ngabe doduni yawe ijire kusayo badeni gini ko mini pe chipo gini boro wo mina pe chipo gini boro dule kini dile kusayo ne go panga we modu ngwene gibora awe na paraka dagbachirani nga AKM 47 ina bera pangabe ani ngarate bombika ani gani third world no any he na mungezege wara muniki je chiri moboro ani no kona no onu kupanga kivongbarani na ninga po zanga ka fratipa we pitoro shinga mwende ka reform shinga marimbo ka reform te kido egya helena boboro mu tineye na parakada gbachirani hono tipaka resolve he mini pe guba mata wehenga oningale kurogo goni raka chigoni nga paranga boro hen ona contribute nga kurogo jipanga ga parakatele na we gini borodu onebini na korkoroni oniki mandu fueni kyawe akomelani mapata azande mweti azande mambu anadengo kupama mangala nani tele tipo kupanga ka call spade aparogo yo ni kumwe kaburiye zanga hwebele gulenge gimi muneki pepa fere nganda gini padu giborodiole afrachi padu chini gbagbane wale ngo gupamine mwinu hu kani kwotu gupamine mwinu hu mitimi gi conflict resolution mina manga gemina malesh mumbupa kana buru guboroni ekapen mina mumbuku pale kama weringo chipaya gifugo diamond nga kama weringo chipapaya kasinya ukuraburo na ngo dunia ya gulinga gani bombiko mungi roko fugo yo na roko mungi pai kasinya mu yepe pa fele gba ndi basemi ki mosuku chiro shiga mi kimanda senge guborole kanogu pale mun ka copy bombiko munga paranga ngoduro cha mungo hoho gwemi ape diamond nga forgive and forget forgive and kimbaiko chidu lastly mina ya furo niwe brevi kana ngerenga kurogoraniyo kana nani ni salani nagwa pa nagani behavior dunduko keino welidwani ninga wrong kini welidu oguyo ninga wrong ya anika blame basically one side hono kana eno nga ani nga source nga cause nga division da bachirania tambani honorable yanga sana minikasa na chipa ku chapter and then akinika umuvukura okura side ngaga mepipanga nira gonga basene Equatoria gini message ikamufunga muma frane mbutu ko chipa ogu veteran duzegino olokura abo duzegino na ya aminga intellectuals but do lezatu no ruguzo roga pai fabo
gina advice kamufunga kuyo go inanuko sungo abona ananuko sungo kini create group atona ka fenga aborogo ana ya aninga intellectuals sa gina message kamufunga kuyo we sana hengawe gani aba kumba nini mapeto mini mapane chito na tona ngawe dungo saka paya tona ka saka especially Dubai anaja panga reconciliation na ndaba filani na filani i group lenga ya aba kumba re iduna mangana imekangu kifura lakini resolution hapo ngafa aborote ini message kamufunga kwa aba kumba Bye. Nam chipagurani na gya fugole awere zege ne dimono tunduko bombe kani kana sana communicate da bachirani ani awere rogo.com or ani awere rogo AI technology wene wulina anpeka na rengo kona da kajare ngo ya sia kura boro na sokola soka chinchukura rebo ani sananga chirani nga azaninga Rogo government ngege spelling na bodun ko spelem azande onirogo gini ba onirogo gini position tungarani nandu kweli hono bien guparanga borudula bachirani le mitigo oni ka pa penale bodun ko ona aningera akurogo gu system ngaga government pa kurapa hokono kama manga iya Rogu konole mbe mukamanga kana kuchiuli umero kibochi especially aguro ni duzegyo wene wulina ana apera pa ngo nandu kuzegyo taba na aborandu kuzegyo na ndweni bakyakya oguyoko no nandu chipari settlement oguyoko no nandu chipari scholarship singa nandu ne families oguyoko na rora begu mushkila na duno nikiorogoni kabu Sido giri aporole na obodunduko anikini borogani peranzunzu nongawe oninga tungarani yani seed mayigo kubomuyo tepaka kitoda mukijigu tunga hene kanduko gwe si germinati borwane bironi kuzegyo nga boru mitimi mi ne bironi wogule mine iliso noni ngawe onizegyo onidunga ngahonani ka pajbali no ari ki pidunduko oninike ye ko zombo si kutunga ngaga azande kandu kumbatayo hono beturuni na manga lakini kumuni kono nasala nino anapa mina pele ngo furoni no we mi apele oni mwino do bachironi oguroni kan zekyo nasala ni anapa ano oguroni kan do bachironi nasala ni ana sogoteno hono ngo gupacha ana beranga ha ngasho oni kamangarani naniya bombika ani duno na banda bucha manga bukoni apolotu gulingara nga gazande ani duno na nosungo pachini wa gafiri kini mwenye kini bie kini biupanga vyo oneyeye ni kurogo ono shida werenga kumu uli hapa na sorani no boroko na no na kida kuzegyo chikini ruyo begu borodu zegyo keye kudimono wakeya gufugore neye zegyo wakano kunga sokote ngawe ya forowe musogogi borodure ono boro mochampo kamusana chiro ngawe no guboro masugune ne munjiro negine nzunzu masugunitin kamupenga ate kono pabe sika kunanga ngate kwanga ngate ko nga useless ko nga wele linga bobane boro ako mina kwara furoni ngawe negu hiliso miafe furoni ku zegyo oguroni na orora kwa sinyo mamanga reconciliation ngaga auto singa kinga kimwenye kure new marriage malesho nu mwenye ono zezerede sikini nduku matayo ono agurani dudimon ani ngari dudunguro kuroganira ka wamebira ka tabane miwulijuli patowi nga philosophy nyangera rogo dudunguro kuma pakono kemina karaka pachipono urudunduko minanye for the sake of the youth bombiko wemini ka fura ogo youth ni yeye fere ti pa advise ne yongo belete bombiko ni mo bipanga gbogbere ngbali yo mina senga kana he mina fura kana gbogbara mina pe kana gbogbara pa youth ho nga par nga ko ni ke ka ja advise bele ngbalete sidu sina mangale nga stressful al sarade mbe ke jerejo be hi pai na mbo pai hono wana mbo pai agwa paranga na ogo dogu de duno no ogo yoduzegyo
oni ngale dudunguro koroganiraka anandu kweli biraka anandule wegidule ngaka exclusive rogo internet zegino kigeno bodunuko apezile tili moboro ngugu poni amangaya hono nomboli chika kodwaliyo na jaja na ine mwino no wa borudu poroyo ngeji apana pekale bolani kono ho gupale eli mungu kutuniyo ya nyaja ngarogoete ngaka yabe bakusoro mungi wale jipale nina sana nga ko mo jipale mbitenga sidu mina yeksoro ninga ani kotinga tiranisa oni duzegyo ani du demon ani kotinga tiranisa ana janga tirani ani yuzungo social media tipa progress tipa development tipa unity tipa nyumuse ani kimbonga social media tipa division katinge midwanga ngachiroya kama nafunga kumbale mukiongo gamu guborona fukutige ni kumbale kama sogongeni anye bombiko ni tige ni idi ka afura kumbale guni ami afura kumboni kama sogongeni ya bombiko midwidi ka afura sido ano anikidu na barani ko focus ngawe weli azandandu kweni awere waraka andu nani were anandu kwe sidu ngogu advise kemipe fu ogwa borodu zegyo netimon nani angada ha kaborudunga ni mbi mingwa iya ani dunga mbi mingwa iya oni mwino po mbi mingwa kasi sononga ni sahate mbi mingwa nosungo kana urukurangwa karaka nego pongo gungwale kasi ki gumbimi heli kipi achiga wadu ninga rekireki aboro ina mawuri kapa oni kidu na poro ogurunya na poro turunite oni duanga independent thinkers ngaka bera kana mona bera ga bera kini fulati papaha sikinye beshiro na boru kini biro no heliso ina vunga kumba na kete ina vunga uri kumba na kete kamufuradu ni tonino kamufuradu ni paranga kamufuradu wa dendere lisitiru ni keru homunke lisotiro ni no muyimunja apai aboru ni ke lisoro aboru kidu na kei manga gamu mukitu na karara berbangiri abo ono kamudu ndi mingwa nara kakanembi ngwa mwebie bini gudogo kamuro kingo kanembi ko boro ngawe kono kuponi ape shimamanga kanyani ni niki fa foro mukiri ono kam kusingani e chamukali yete mu madani boro mu bere gabera chipapa garaka nisaro kamada kajade kamada kajakumba mumboke jigaraka chipaka dachi gu mission ngare ono kamara kanembi ko boro ngawe kana boro ina drivero wa Arabia yani bero kono mundu ga ya werebe muyeki ya norebe munyi wale ko ni bere na pangawe ogwazande na dumbatani mungu yo ngigire ya kasi buradungo awe inasenga ruwegine munambo pai rego ado rengo shakurakura rengo behegizo ko ni bingo rengo ni babale paya no ni mbu time for everything. Rogo Ecclesiastes chapter 3. There is time for everything. What do you see that werenga timing aga senga he waraga senga baksoro on sengere ono timing ka doado oni ka regret ki ave na gwegipa mi mongeri sidu mbupai koda tise ngera kurogo podu uro mbuso kaboro zanga ndwe shingo gukemipe front ani mwenge japale anaraka venenga ingadande tamba. Yeah, tamba ulibakumba. I think bongero magoto ni good message kama ufefo kwa bakumba nino sumu machikusaka pai. Nebi pare consultation. Yeah. Yeah, tamba tipo jingaga mikana patio. Nya dunga na rani libere. Iyo nga abavule gu committee gu council bokindo fomuhe shinga abavule kemirunga kafu nti kofu yote gura bolenga in subordination so ameka yugo fa paranga nga boro inige ni protocol kemirunga wale ka yabe gwa ba kumbale yidu ke mwingi wale gura bolenga minga abavu shidu gupabe sinama ngawe wadwani kananu neyo ogwa panika gena mitimina ndwanu ga direct womiando ani gurogo kafuro neyo mi amafuro neyo mikipeke gwa pa mi apefu yo shidu singbanga kono guro ni duzeyo
wara du adunga mibidia ko naji apainga yanunga weninga ite bina para furoninga apa kumbodu ko ni sengingo ya ko ni penga bobo ni pati poya oni che boro wone mwino yo na gize ginoli shima duni buli mbaro ko telefonu oni yombuguni sa ki deliver go oni message funinga gi padulele shambanga chironi to oni becho ingerenga korokoyo nekene wuli lisa shimbanga tamba yala tamba wale bakumba bupape sabo raida hangame hani japangame saka pareme awle aba kumana fura chipaji padu wale wale bafila na fulani ipe kenga and then kuchini diku resolution fulani nikibi hengawe ya nipana to bafila na fulani ima furali pa resolution makora chidule ari tumpa pa kina mas yes minika pape fuyo minika pape mima tamba yeah bamgo chinga gani frustration okay tamba bakuma ani ndo chipago yangada ajanda chindonga ani fresh papa honorable gipai nato na gande yo kiona yo kuzande yo dungo apai makura dungo afuko makura aboro mafura agiyo chiga mandoki ndukindo ande nango gini gonga gini gote ulego chida awachini na confusion ani ngaza ni makura walenga confuse chipago yengi pane yo kuzande yo para nene and I know no do he walicha tonini walicha nani konite and chima nyaka wa but wa pa haboro ni peke no bodu nduko again mi ma pehe ma fresh papa chinandu kandu rafera gena he ko yodo ni laku na ni gani kini panga po na ogwa boro du jupai ogwa boro du jubai no ma kian ogwa boro du jubai so niara sasananga mupenga le kofa agumeno ngwa agumeno na jamwa wale special ogio nambo luka boro mambo abo nambo nikai what went wrong rogani lingara zande do apayari menga ni mofundo ane no gini pana manga tani imo chirana abo ni pinga yani left and right gini point na monji what went wrong tambai okay tambai what went wrong gini pone ne yeni babana nilengo ani rogo pakarapa ono ku pakarapa do ani rogo yo chita do adu chiparani ku wesreni ku toria yo kini do adu chiparani burusa Sudan anandu wa bovugu moninja tsunami tabani wa tsunami ye shinge bo wiki wale nemba wa guna chake na bakere ne o shantunani mwene wolishini tunani te ne mwene wolishanduka yensaponi te na nungono ni kurogo kubana pale te bomiko shinebi pa zogorago na wa dwe anandu wa tsunami ono kukemi pe froni nga anirogo pakarapa neye ogu konone ye kana vuru birani minima ya pamba tano nga gani secret files na bakana bironi gani odushio gwa pale oni mwino shinabo ni basasa gipanandu nani ya wale mimi ada kandu tutunute minatunanga kana mimbidi nga ka appointi governor frani ad bingo sobura ya boromu kan bara ya anadanga wuli kapate anaidanga gitere ani wele dunga wuli kapa rogo.com do awele muyombu boro kini mweni likurushi nga gayo ngokubora ne bingo sobura ya gulenga sana na dunga nga kandala headman ya kemye mugali mo payama administrator ya ile sometimes sini kana effect chini angmanga ya bombiko woni kaye ogwa pana madumba ta gipadu na mwingitomburo yo anga hedu na tunagbate sokote tuna matuna inandu na gara yi bachikara ni kana korogo yo giole one yeye no ani nadwene o nadwele gulaifile aboruna manegi ha manegi wogenegi pomungi duni babana cha daba Israeli na Palestina mupingo yo ya bachika ulimboli da kwanda ina poikindi ono ina haraka lakini sita chibabana hingegi mungi awalele ina yabe mungi ceasefire
gani shatu na wukono gure ne yeyo da kono che ku boro ne ye ni ngawe kalashi ani bawe abachini ehini bawe chini ari kitune kaipi kulenga sa bagbane zogona go rende ke ye ne to ku borbangiri abo menge mini zogora gote waro ku boro ni zogora gote tabani zogora go na depende kana kuchiwa aborebie ange midunika yawe mini zogora gote aborunika pe eja patulere wogumini pemba tongo gani secret file kana bironi kumuroni imweno urumburu gupana tunane shi tunawa gine sha ma tuna chini chogwa garana biyoya gine shina tuna chini kana bongodo gulile bo dumimbiji nebo panga pakono ho zogora go uvundu borowe we yena na pakara pafrani anikin mana wale mindu kutoboro bara biama wagi patunani kazahe nganda tuna vurakia nyesi vurakia sida wetu kutambale miape kura boruna mbara welingo gupo miape sida telego nga tuna vurakia nyesi kia vura mandu chipagbangarebo gani aboro mweki boso side nga abale na zande aboro magbataka oguyoga ku wawuyo oguyo ku izo none ribuyo no gbodoga yembienu no gwara gore tuka jubani aboro magbataka bombiko gupamya apenga we kani tunanga vuraya tuna vura kya nyeshinja wale ko shinata kunine shinanduka kita vura nando wale ka kita kasha kita ngaya shinika duni babare tipatonere bo shikingba ilira niyo kiegu chini nga gurani na jango gupanga tuna vura kya nyeshinji vura kya gani bopunga government namanga for effort awole chipopanga we gupani nunga kanyasanga ni pipi tipa boro zeri singo gukempe furuni weni kamanga ha chidubongire chadanga ina pape rogo oforumu ya bomika nya dure anya wakanawo na dengilirwade onogu chugumi ape furuni ngawe ko shada woli kuonine shinanduka kabida kini ka saturi ni wene bakinde maybe bana kuragba ani makwara mbodipa ani mafurachi papa ana furachi popo ikininga pana manga koroyo shang mangate ono shiye na baha shiye dunduko begbene zoga rago kane nungo wakazoga rago ya kane vona katambarani wa huwani pekelika kuma pai omata berunu kuchiboro mukibitira chamu mamiko kurae kono lembike yeye kana berani ogukono kini beg agyarani oguyoni munyi kurapa ono wana solve problem awaraga kana benengo gu miandu aniki solve si bena lakini nebienga we washandu kone shinika ya churu ni ngwa baketi kimbangba tambai honorable honorable on mobihe poro ya wasene kotoria ya chinga the most insecurity na manga especially para ni wanikale aparanga wala boroda chulupanga we ulipani tudabachira na ulinamu ile muimini ile mumungini wa kira kale honorable chine yebegine ali rumboto wala gimpoto ye dabarani ngazani sineye mugi sangbale bene ngai kumba mina furaro ga sanze kati kumba ye kini afalewe wala kwa pero go forum ngawe guboroki boro ya noni wala gini pone mungi foho kula kuma kini ekafura kini tunakono kupanga we gupale kani jingo kuchipaira koroya ani zatu na banani nga responsible ani duna banani nga responsible nikini rukini sana kukini awe awulipa yama mandu kusukulu yo kuni ai ma wuli administration principle
ngaga management mawulke kukia mikina no gufamano mapelenga gine yani nga wapani mwengi munika ya bono boyo how yani ko gudoku kwa glass na akozoro nikini teke vurukoro oroko munika yawe aborono boyo nga responsible wara guborongo musulu tipo go gudere nidu nga mushkila roko management mina chimiwe gwetyo nandule ugbogole munyi apana mangale kana adunga na wene zogora goya nanana ngua aborkije ya ani de side zogora go buli poro wakuni jina he kono gupa kuna pe kana shini kamanga siti minini menungo edar tabani gani state adu from 2010 to 2015 United Nations yombu Western Equatoria nga green state anyinga bombiko ga green na seya wo gudwenge green munebi ake pa bule na rago no gulanga one side no green rogo UN system nga the most beautiful, the most lovely, the most administrative, the most manageable Fonyas green state chikini limi kurogo yellow state Hindwa awale kadati red state menungo ginele bo shirika karagati kuti yellow ke yebele kuti green ite hono minoho puti mingawe shakaragati wa karaga sidu mina pebe sini summary kon volandwan me ke pitch around the bush wala ndwenga we gomono ndwenga we gini ndwenga jingo mana ndwenga jingo gine yena baki karagati ko na kuchipanga the administration Sianunga veningante kauni belenga kurabe ne panika manga furania administration ndwa venengai ya nini ngwa saborti gipa apanika ndwa kana chigene singobu kemipe beshi ni uligure kanja sende ka katamangi turonium kachadunga ngeji mini rureya taban kuma boro nege yan sarabiyo nga waka state duni rure ona yechiku na vene onende kena ahedunuko meke akaraba kiene ime kiene ajibitalia sukulu ni mwengi sine venengai ono idara adunga venengai ya ogwane shirikanye na baka na rogomvo ngogu mine ne chimi robo principal kanogu kashidonga kunkupagwa tambani lengo duka dara nyaka ngaya pela mkura kwa kina nika nari gariga lakini kukura ngamanga ngaume ngaga social media da okay umuntu mafrane batani papa yani padule na manga to ye korogarani nganza niga anaitanga lengote guborona perembo dereti me foro go gutenga inanduki black mero kiabe wo filani wale kalas hitona kamunga namane kamanyaka ngaya yani china soro za tuna kalas muzubo wala mummayo kurapai so grea kamaya administration do wala gini gudu Gline ye be sa jingo gya rogopa civilization nga kura inkia civility kama nga civilize rogo beraro nogu gida pamuna kajido kuchibu gida padu bero ya ogwa pamun ka fura chipaha singa kana senga begbena fugo ima boro manga gu begbela pai wenga jealousy kamuduna jealousy tiro kepia boro munagi limo boro bangere ni gago kemini sekilimo rogo limela mefroni ngogupanga one of my cause of problem ngeli mwene sidu kamuduna jealousy ani sunguna ma wele borone piki kanane kyane nuga wele toni ikiombo kanano none wala wele then munika duna jealousy rago kini gbane chiro mu kitura kapeka kanabo bana pa sidu gira kadulele kanambu ngaya anikinye pese kunupanga social media tunga ganipa ana danga lengote ngogudulele mina pelengo foni ngogu mineni ono boroko na do batiro nya ure wana fulale angbanga gigili mwene chinia kano kufuko zatu nya fere shuke ni suka gulinga gani ate bani gani
gani problem midu ani mbunya nani ono kono poke ni sanga wake yawe midu nga trouble shuta ya wane danga rengo ya tikidunga we ana peke na jile chipakaraka mi adunga dobo gwa boro na pejilete o na pelengo tulenga ani mwengo jipadu de dunurwe hene borai danga te mi peforo. One of the situation na affect rani porono nga gupanga galengo muna peke na lengo fabor wili na 2 plus 2 nga 4 kaboro kakini yawe singa 5 ona manga pone ni vuru nikika kana kuchipanga we 2 plus 2 nga 5 bamiko ni ata ngalengo te sina ka affect rani affect hono mine pikino rungarani nga paranga rungarete bamiko mi madati 60 paranga beringe mite mine pikino rungoroni oguro na jar bamiko kumo gwa boro na jara awale yo nga paranga no dogude mine pikino rungoroni ne wulina paranga apepani gurogo rogo media mina penga kana kyapa froni kwa eda kadunga commissioner ro kuraba kugini je kama rogo media nga wulina uni support le bamiko minata kadunga commissioner kuna pera chika kunga rupodu sidu mi yumbuko miki yafuko wule sinadunga what political position bulele anga election nga any election kama ndu kumidaniyo chipaka mobilize boriba waraka for chipa mudunga commissioner ono guma kwata kwatenike ina ni degree kana mo gwai mukindu fo governor oni kitsunako mukiafuko be munada kodu kumwenu ni commissioner oni seke singa mukita boruwe biata indu fo kukafura nako kama mwengo rogo media ya gulenga mu mafail tamba efugu gudele wakwaje kwa fuka na tamba ya tamba mima unapera chigongo ya kana we na manga apananga dogude kono kene farani wogi pamina complaint par bombi ko mima complaint poji pare baradongo ngawe ne wulina apananga oguroni biagurani lende ko undoro ne undoro go pera onsungo onikini yomungarani kona yambangarani ya oniki farani ko korol ani sungu kasa ka pononi tiponi ningopa bombi ko gupana ndo abodero go yanga kana ajire anapere panga jire ngawe ne pai yani ka sono nani bana kuragba wamun ka sono kurogo jire then madunga ni ururu bazogorago singa nazogorago sidu rengo du mapehe apa imovundo especially gile bodwane rogole natuna rogo 2010 kada kwa awere apa imovundo ngakachiri wara rogo tuna rogo 2005 wa CPA and tunata copy kura culture anyanga gania anikini benga kana rupodu anikini ndwana ani agurani na yawe ani franga chipoji palinga urupangate ani dunge enemy borugutia da welenga ga social media chigare ina kupoponga boye ka rubaro munya masengeni ba wara mo mwingini na pa ni yengo foro ka penga singani yo mungoro kuborbangiri kura boruwe oni penga ananu na ne kana kumija ikifura chipa paro kinyeshiro hona achike weli munate imo chiro imo mukini imi guboro imo politically singa socially ngogu boroma fura chipa poni gipale singa tuwe chimya myandu ni ku Nairobi yo mikindu kini bia paranga ne dogu de sukulu mikiru ka furafuyo me afuyo sa oni mwengi research chipo ku boro na divaja zande na soku panga ani paraka oni mwengi goni research moni sukulu yo oni mwengi kange midu oni mwengi research ke research zikuchile oni ke ka perfect urenga 1 number 2 paranga monosungu kasenga herogo media social media kasenga tabanya gene aborno boyo naja shiro Google tabana aborno gene boyo dunko one day kukini gwali kama application ndi papa sunge wakwandu unaga kwa application ikini yaku yenaga ku CV ukini yene CV ikini ngale kuchika ku CV ikini mbwaho ikini yaku ga membako gi manager le kukini ndukuro go Google kini type mo giparangale yo oya type mo kole ogwapa kwa na ke kana baha shikini kuruchili moko fokura achili moko
ikini tuna ka agida wakwa na senga aboro kwani singe gini na ikini senge gini na ikini senge gini na ikini onga kana ko kini kope jale ikini mbwe ikini yumbuko woye ikini afuko wene wiliba ma amemba ko sayo wele amimo close chapter nga go gusungele shida Amerika emba ukini bia ati ngwa na wene pa kukiniga usumo ko yongo duko kini mi kukini egi ni pocho ogwa boro bangere ya mongi application no kubio oguye majority pasinge ono ya manga ko belete wokoye fa manager kini kiye ni pasa kini egi ni pocho du ma kalasi geshiko application no go wa certificate nadu uyaje ngo tupasinge tisibegine ikini zekike na computer kini awe do dudurare kukini owudu mona na keke agya pale ukiongonga mona na keke aya mona nana senga aboro nana manga wele okay chido ana mboro china na dangaro te bombiko kamuye kwene mun ka senga organization gulenga tiapa mi ape fugani apara na do gudengawe gudi apa na pe ka rogo media ana pe ka strategically badeni na kini bele kurogo dudunguro bombiko shituku manga muna senga na arme shamanga pate hono ba wuli pakono nikafa ikini ani ngalenga chipaboro wogere weyandu kini bikanano ina tabani abonando ni basa ka njara rogo internet kini dukini dupanga we mama pepo wogere ejale na banando korogo archive simya advise gani aparanga chino dogu denga oni dunga careful no gwa pona peka no gwa pona manga chindu ka affect ni babome ka na deroni ada ani na barani na idoroni ba chiponi sono shi gutunga ngaga azande kanuna ndikumbatare tamba na bon ogoroni chona ke yare no ogoroni ya olike berane gerenga na prana gani urba kumba wana asega ka imba tuzama kuye chipo wa pai kwa pekehe gerenga ni na urba kumba kupanga kupadu bogiliko kuma fra asatana kino ogoroni kinanga kida na keka message ya comment oni karaga chironi ko bigu program ya kuma hansa go boni atumba question onake ka hare so unfortunately tabani kishora na mangane yana ku respond chogo audio na do nagaza mai kuma respond over back kuma fra kare go dudoro onu kaga chironi breke bihe ana karaga chiran breke kusayate so uri back mo ni na ngawe go yangare sana America sana na ne ga position ngane ke but leader dunga mo chada mukaraga pachi papa panama ngane abolo bipangame kindomo ye kindodu le katona ka fura chipabu yenyake yeke apana majamani na manga barani ngaza lakini why anabiha wale na kurapa kina hona manga wale aboranje ngofugo kindomo beta aboro makono kato anga frustrated na kindomo ini message in advice kamfunga fa hapo tamba nilengo mimaje kupari baradonga nga kuma apana manga kinda afuranga tipapate nikono gure ina tanga furo pokumba tagete wo myabera chimi gulenge jebera wepanga ani sigani kindo na ani esedika songota midagbo gwa bora na songota ngogu jene mina songota ngba bakumba ina tanga wo kutini yote wadu kindo kindi gurebo ke ya message kemindu kape bomikomino gupoke mipea wale furoni sika chimangi turoni yote bomiko kemi afura didi kindo gurenge mieli songo kindo te paminika manga chugunga nyandu andu ku kindo yo kindo kape wa bakumba pepa fu bokindo nga kanirwa ka vogani gashi wene ngai kamanga ulipa uliapa kono na papa kindo no rungo kindo chiku duli mo chini ono kana ngene ngofo wene nganya sharungate sharunga mandwete chiduka no kumi na banani dunduko ani bonga chirani ko undongo kindo ko sombwehe no guliapa na bena wadu bonyiki kana hon ko go ya namba do adu bironi oni pe uri gwa pa fuyo gwa anapape fuyo ono mineli so chipagani kindo na omeri dunduko oni mbupa bambiko sinajira jira chiringo nini ngujina panashi sate ono guli apa kono nandu ye kuma paya wale ligize ginone naida man
tipo kindo nduro from one place to another ngo kindo kunada kanuna boro shinada kanama ono kakumwengo te mana ate sidu urenji kokono kakuna kusaha shinade idungura boro tipo I peke mwendi kole chipaka kusaha kadungura boro ni saha nada kanamana sidu uri pakara pachiko kono ono wona ma kidari wamuna pewe gure mya ndwandwa kasenenge kindo chipa wakani ruko undo no wako kindo rende kakura baiga aboro omongo gupana ya bekindo tambai honorable dunga burkina na sana chiko kwa sana mun makaraga pachwa pa but minada kafunga opportunity to for musamana zinga wapa mun peheno bodunduko especially chiko kupai ani sanaro na ngame ejapana ndule ngala batata batrani mun mapane baiga ngame ani du na paranga nese yagi pale uwe ngame ani du na paranga no sungu besi kamanga apanya anagundana da kayemboroni kapegoni kulironi tegoni mise kulironi te so meda kapeheni babindo te barminada kafunga pole igiemba bumeshando kadunga rojo du na nyawari so mu samarazi ngabele fo babru ya wari ngawe gini panzunzu maida beabo ito kamanga awari ogwapanga pekazire ogwapanga burunsu skina allegation yiti pai so olidule ngani aba kumbo allegation netko poroni gini pacha dan mungiro nani pako mono misale bezo kwa example mungu fenyaga waniga musamarazi na pra ina barani kwani jinga bunga tambai mina samarazi kwa pamina apeka ngutuko rago nangba tero mi adani wegere ka fora fa borbo mi ko ane bingo gi forum dededete na kura borko no shangba ngba chipa ana advise oguya ko no shak bena bera chio ba mi ape mi aka mangane somewhere kanya science kininga wene wulina aninga zande gundugi anandure anandu awere shangmangate wene ndugi nadu leba bujon kwa bradu mbizako kwa nagia anikinikiko na kwa dengara ni kusayote kwa nagia na kwa kinyuma aburetwi kwa ni ndo anu no guboro ni nduke bireshi kwa ni ndo anu ne giboro dure ono sifoda chile borani shoke yawe anina pakarapa kimya yati niwe gani secret file na ba gani wuria pana manga kubuko onini na obodunuko kange mina senga he mina manga gbagbara pai oni mo ino dunuko oni kono kidongo kuchogwa panga ga social media bombiko ho mokiga budane singa wuri pa foroni singa urungo bombiko urungo na foro mokindo da pego pape ngogu muna idan kapeya singa wete isolationism onini kupanga ga isolation ka isolate boro yani kambu boro zongo ko ne bingo boro ya chipa ngare bo eda rubutu ne jeni singa stress singa wote nenende ka explode wakana gumbula ne gire na manga lakini secret kinga gani na ba shikana bironi nga paranga no dokte hono ku secret le wonu mwino ona daka dunga baiga kayamba ngale kiangawe mitule onikipati palenga sewe biata negi urudule memongi wale bona daka pete foko no pape singo ona soga do not na sogote na ndu sogote ngegi ne zavuroni nga paranga ina mawulika pa boroni shado oni mwigoni research da bachironi kasana he munga ejaburiya yawe na sogale andi tulanga nduge nga one by one kainungo ina soga wa gine dunamanga gusogotele gukurandu he shadaka na chaparanga no dogude kana bora paranga no dogude ne create gipa wogimina apele boro ne create limoni kineni nga yona we dodu yona ogukuleni nganeni odubangire nga AKM47 nyaza dangaya AKM47 ngo bundu ana soborana yeni dunga AKM47 nitiki ninabaraga kanajile yona nanduka apeka na gupa kili mwechiko bamba tapangabe o mamanga pani wogule sanga munga ereji na pejile ireji aidenge yini ninge ereji te kamuntu nga kumba singa munga de duli munga yona duli munga AKM mamukuru kili pepa fa borunzunzu nga moduna fura anja nga kaunka kiro ka pepa ku giroya hono kono pangi .com dulele
aboro mwenu na ba nkisumugo yo ka ngere ka ebiro korogo yo ka pidoro chigure bonika dachio tidu gusogote ona furati papa ha oni weteke venengai keino weli shatunani no doduna tuna negina na parkachin kona manga woya ona yeni kana pen zanga gyaro goyo gukura pangawe anga oni belingo rukudete bora gwali kini ya forowe mutu na soga roja kamweni ngini pa roja yo mungiro nani ya mojamu yamo inanduna mu wadorokshene ngeye yiwe mumungi wale nego pangawe bora ye yani gurogobe musanga pabero nikifukusule koyo kini abe mutechiriro mukitate bombi ko majanga roko pate wogudumire minga independent mipenga furoni minga independent bore yengo kanangale na pate munengire mikyagu pa ole shaungat miamangat lakini kuna boroko no weni kapeli mo boro shinga inyawa kala so unikijenga serious kini pena soga boro kaisana no ngambu mupena kana burugu ponye mungiro nani shinga gine kamo penga gilenga kona kuru mungu ne nani na manga dagbachirani agurani kini dukono ngimbi mingwa mingwa kashi sono ngani tahate sinasono kenembiko gungwa duero goyo gine dumo chininga ngimbi mingwa ngaka murekingo nisarote mafuranga nisarote maberenga nisarote kana aboro na pepa foro mukini mwenye sidu aboro zegyo na aboro dimun oguro ni duzegyo onando nando echin aneli soro ningo oninga gani tunga oni sunguyo kani nyesino dunduko oni nike ko undarani hono ko nono ni satiro nya wale belewe nyogo abora na parkarani kini create ligu ina sen aboro na sen achioro ko wa muni furado go gudi bure ikima kusaro kusayo ina kusaro katu bugine mo create ligu ngaka ina furati pukane special aboro ni wenehe ke furati poni ni gbele muki kushiboro nego panga monga sauce ngaga division dagbachirani naka chidunga maora na to tungo ga muka bo mamusungu kini peke kena wenapo bombiko mochamu maora kamutuna manga gbogbo payo ke doro yo belewe mun ka ora kwe chidu ani mbokati sinarani ka pegwa padi ni ruwe kini fura kono anada wena afugo biru ningo guro ni juzegyo oni shagyarani kono ani kodichirani ana furasa ani undogani abo iko na pe fura ningo guwena apa kumoni duzegyo na pe wena apa fura ni mimo ino hono beteroni kono na pe kana gbogbara afugo kono egire to wunanga na pe ko ni create kumuri egbu ngogu na neyeni kana sogote egiyore nga avurigi borodure egiyore nga avurigi nile egiyore nga avurigi nile hono ni nga paranga bor oni durogo.com oni dune create egende egure oni create awere kini spanning nga ba kumba ana parakada bachelana ana soga bombiko mirogo kukureli igute hono gukura bakure kureli igu yodu yatafura ni chipapare mitimi min furano ni chipaparo ro kureli igu yamo gule ona yawe kana ba kumba na manga kuna he kono ngaga paranga kuna he kono ngaga ba kumba gani ngaka fu wisdom phone ka pegu pa phone nende ko undoroni oni onduku sukulio si zekirironiyo no ni kindu kurogo tekina ka sukulu rogo kwa bado ni rogo yo chipu oni keyogo oni kidunga when asset frani hono ko ni dunga kana mingwa nara ka kana mbiko bo wara boroka na juba no na hayarero nga musungu chamu yo nena nyanta ke ka pano ni pe foroko yo muna ruyo ka kidani segerani kono sho unangarani na kodati sete chidu gure ngogu tunge renjo bikamanga na gukura pobele nyanga dahanga gini paka ni mwenye kakura kuyangura ngazane ona magia sambali chikusa meya furuni we obona andu ni kapita manga kakata oni kidu sendeno moni awe tombolidu guli pale azande inongo ya azande dunore zande kidu yore zande kidu nore omandu ni tipo gulipa mukima kura burugu zandele kani njanjiro ku systeme ano rungo na barani dunukote anafunga ya chikufa abaru dunukote hono anani ndo for example kura banado boro yombule itelio ngabuna ngawe ngaku passport
ima expert kuna daga manga mi adikene telefonu bombi ko gumena ni kana migration yo mi kine telefonu be fo elia ki ma yayi na ga ko wana ikima kusa gure wo do anaida lakini ka kudio ani kisoko kwa soka ku gwale gwalio o guniki adunore ni gwale gwalio ani sungu kana koro oni pingo gumungo aneli mikoroko yonga batunga nga the second tribe according to census nga 72 batunga nga azande gukumba worogwa kumba zorogo ministerial position na me vur government yite kumba ko kupanga na nyasaya hono kani brenda jipatele burugu paka na bera tipanga we gani representation rogo government wa kani rukeli mu government venengai doduko pushirani koyo anyanga kasenga tirani monga ireji monga wele monga IO monga sowa tia one bie asowa zande yote weriene belve OPP zande yote former détenus zande yote ono kula trabitiga ina buyurugo kwa bale ni basoso dunduko ono gani nga kanapa na senga dani amudunone ono akwarani ni dumba tayo gire wene wina ani sengira kologo ya solo na ko kan check bangi rado ka go dumiko mwena wene point ane pai tule tonani ke dihe aborone dihe bi uma touch the briefly part ni nada kakuza kuyambara mun mayame tina da antona ka frafro nga gbaiga nga wa boro nga paranga dulu nga kansan pai tule diani heda kwatrani nga azane chida wale ngame yani azane no boya tunduko unari tipnanu nga bikurubesi nga espele kamunugo kolofura political party anu modele mwape ngawe monade ke biaza de rogo elikule no bodu idi pai pa no boletu padu modele ngani sidumina pelengawe ina dungoranga parakondo kurogo bagasat evene welina ani ngani go dudunguro males ko nvura jare ni gbagbere boro kininga na pekana gbagbara pa furoni mina ya furoni we oni ngari dudunguro oni awelenga aparanga nga dogude buate oni na bereliro nyo venengai oni be surrounding pachironi aborona munge gini apai midule nyadu ko public service ke bi yani weni awe yengo na director general keme pingo zandeya ono zande na dogupa nga ni beji fele nga be mimwenu ni director general aborudu ne mo simbo choko shede ishi oni simbi chitroni mina pepia pa furuni kuchibungiri mbodi dwariyo ne mungire maktabuyo oni jevenenga minanja minister mikini afu wuli zandewe wuli ba muye kadunge ji office manager gubamba ta sana ya kwa sanani na ninga salary ngawa mikini ya kumba kare salary ma mundumba tatipa kama pingo sunge mataya kukini yopelewe na wani ye waku basunge yo mikina ye kiko chana sana ni kuma sana le malis mani eni nduro badeni gosolari shadunga kamisa alif pound chugure bonanja paranga kini aforewe kwesta mai unandu unike ye kwandu ndo andu kindi da kwanme kwandu andu kindi kana ku bangi sugulire bore ya duwe no kura ko ngulizange mikina afukwa uliba na mochamu moyengo kadoni di office manager te kukinya lengo mi apele mikina mboro lengo kwa tuna kinyuna honi pasa kwa gango bere korot kitu na sunye kono wara kunena nduko wara kunejo mana alimwemi kumulimiso chiko krogo system kulimisi chiko krogo system naka government hono gumene none ayam asanani mbata chipukana ka kuseleri da chigako transport hono gikole wakwa asananga kuseleri na transport ya ko mungi diwi kana sememi ekifu vovo arabia mixel mefko ngaga office manager ka guri zandara duna just imagine gure ani kama ngawa shidumi atiniwe ani bataka roga bana bodundu ani simbidi tirani ko roga ba kazi vulatu ngawe aboro simbidi ngarande ono gukono ngani kama manga shidu gupamina sala mangara gupana ba ngawe ufugo mapel gwadi ba mafona aboro kina mangi tiyo durogo guboki guli bukame magari ma wale ya no sungu kimungi tiyo nga idunando around ka treta nabo
wamunya mada ka joni guri guri bang munga jeni sazana taban ko poyo yuze gigana ngame buri pythoni munga jeni sazana munga bitre na gaza I dunga ko aporo na pabude kumutu aporo yo especially ku parangaboro naida ka venture ku elipo anga mublimu inayo tule nandu fo ikitona ka intimidate yo dani ya mundu ko manati munga jeni sazana wakenya aza ni no boy dunko ye moyo idorogoli gusa bes no mogule mungo kana rogo ya be kwa paranganga yore bombiko ndwe chini mundu ka sana poro chipaka nukuro gubama da kanukuro goete ya se mulembe ka manga consultation ni dwa ono kumwege ngabe muye fere ka musanane no genuine pa mina aforumo nandu kana nduge anajachara ni mbatayo wana mpe mundu anajachara mbatayo nevertheless anajaja mina ya furu ni we ani berenga dudunguro kuroganira ka sa gani representation ro government ngegene ani serika fachi chipa ani fachi nga chipo kuponga ge education ngabe awirane ndukusukulu ani serika ndukusukulu ka ulika pavene ngai padu na manga jubane wulina agurani nusungu jubane mwengo kuborodu yembe yo poro yote agurani jubana na bipa munandu kujubo university yose ke bi competition yo bekura atunga semu kiningereze bizande kanda sana wuli kapa kamu biyo mukibiyo biata chidu ile sona dani ebekirani kamanga hakandufa kwarani ko vundo chirani na kani sokonga kuratunga iya okutungale ile ndiko undoro undumba kuragene mundu fanze nge ka unusuno yo undoro mundu fo nwere mundu fa baria mundu fo fojulu akakwa kepa zandazan ani vundo chirani hene onebi undobi kaniya kana kupuru uli hapa kana kukuru miada chini ka furafurani gurogoti furani ngawe gupadule ngawe uli afuko na manga awele kamutebi boru nenchurujuzu chini yeni ngenite oni gigi sambare de philosophy mi ape froni kamu biboro na manga introduction fuchini na ale bodundu ko pa yeni ngenite oni gile nego pangawe aninganza bakari tungo vunsa Sudan Monika ge gani uli afuka na pero go gani uli forum anichigani ngazande ona anze ngedo adule yanga be anichigani nganze ngete abari adule yanga anichigani nga abari ate nego panga be anada ka yafu fulingala be aninga no tuno sidu ani tunakanjera uri pale beshi giremi apenga nga oni karaka pati oni ndo ka ngere ngeligi philosophy mina pele gumono introduce choro chare bodundu ko yenu burute oni kindu kam belie mumwenchiro gogumyando mina fura ne da baboro inayamba kubuni mino ndo ku warapo yo mikindu ku aparanajo myando akatuno kupapelenge limenga tungalenga mina tunakana fugo akumba kima ino upanga zande na fura lakini kamunduko ituruchiro no upanga minga zande kaya ngei na sananga ate ono kana munape nego panga mune feeling inferior sidumi akinibe ni angada fugole ani bele dudunguro ani ngalenga kumbatayo oguroni nga panangana mungiligu ka paraka boro oni mbwe agurani na yawe ka agurani dugani ani dukana rogo bagasa ani mbwe agurani na pegbo bela fugo ku porono wara ku yembeyo na birakana he ani munga birahe ani kusochirani ogwa pananga ngoni rende ka gya pambarani naida ka gya pambarani oni yomburani oni mweboni wilisungo kanani eni sate abunurunguru ngawe besi oni yangawe aparangani dungura choko ne inemba mupingo kupa wenga aborobo yusunga gobo yombura wele borowe tupa different occasions yusunga ga awil yusunga ga abie yombure yusunga ga warap imayamba tipo mieka profuyo kanani tabani kupena pengawe dandolo lisituru ni tero bangere wara ina denga boromu vurugani lingalate bangere sidu na mangalani ono midanya sano kupangawe ragomba teleka furafuroni na ragomba teleka ngo onaje kupamya pe azbureri mungu lironi wenenga nya ono arukute dutimi ape mi asenguro ni asengate mi apenga gbogbane pate ono ko na karanga pati pagbogbara pa no bodunu ko ya oni bigu kine baketini chinandu kini yansa ni kana ni saha ze kituna jio kana guboro
na pe amaso ga borzo andwe oni mbwe ani ndukumbata tuna bera oguro nduzegyo oni bari nyenye chichipa wakani nyekashi azande ko porono agurani du porono kani bingo gwa bodu diaspora du zegyo ngagbara aboria onoguyo namanga gbara pa anikini zenia achini kazezinga na kazaboro ya ngakiyo mbuni kipefunia wo mobilele minagi da social media na bodu minagi de na urudu hono gumini jewa ni basa mikiyo muguborongene ka gudu orokona rogi forumune miama klikini ngakeneni ki advice keneni mi advice keneni no gupani ni terogo mija chipaze zinite bombiko oze bio boroni shangmangate oni pepa ne so ni agiagia onagia pa benengai hono ni nyeka nayo koni yango neye chipokura kadu berani no wariye oneye kano goni lingorodu ono ni mbokati chironio kini dunguro goni ulira tumali kini peke go oni kapeka oni kayeni oni kidu angaga na apo singo go advise kempe front chigire godure otherwise ani mtogote mbodi dunoni Tamba honorable no ogoroni ya wale ogoroni na asana he chipokupa especially kusana he dunga sana mo chipanando please ogorona sana chipanando lego ye ya ne na nando kuye ka frogure bambiko bakuma ka paranga pa chipo wai wa panamanga wale pe na kurapa dule na mangane ani gabra FTS ho allegation ye ne na mang investigation batana bifani sana bon so nando lego ye ane ye na nando on sana kona kwa sasa yana ke ka wale on bukai fare mbiko boromi kunisana ngako na nite so ule bakumba alimwena ngao mulidunga politician kidunga shababe kidunga bayango so nimwena ngamo na kompoza bia dedede ginugu mulibinga awale frana mwase dimu kanyesanga gani show na uliwa bia frana bwabura munga na Venezuela bwabura munga na Venezuela sima pele ngawe uguruni na borogo munga koni bunga ya bomika bolo mo bironi bon ngogu jile nete biro bi kini chibolo bonyiro mbatayo yo wumagbo atiko woli wabungate shidumi apechin froni ngogo ganya pana bashika na bironi mimwe ngo ni mwina rani shishi onini bagosoro shishi bagosoro gini gbegberi shinoko gini vene shinoko ogunga jire ya pe kuchiko ogunga rengo oni menu miando ko nongoroni no kumbo pate kono poni kaida oni mwenge chidu ka bodunga nga bonya oni du nga kana vene jire na ka ndukumbatayo yet na wogungu wombipo na tabura ukiri bachabo na vene koto shingo gukwempe from otherwise oni sungu na zeleda oni kimboka na gupanga paraka na gurani oni birani na paraka oni yongo kipenga fulani vene uli na anajaja kungoroni kipenzu na goho ngabe gire mumunge shidwa ana sanauti mupenga fulani boro gi telephone number singa all over ka bolibere na ni papfele chimya humbupa na bironi mineli soroni na ragumamba chipa miye ka frononi tambai kwa kumba tamba chipaka jarego garego ke ka nani ane by the way uri pa saki na bangani ni gochini bambiko uri ba kumanga mo ma furani monozino ni chipa gbogbo na pana manga uri pa kina na mange yero le ngame wachindo nga ani ena uri ba kumani ni e ka furani kura borogi mando kamuyongo ya pale kala sikiki shero kini ini pa kapenga furani mapya nga chada ni ye ka fura gani kini pa boro gani akumana anarani anade ine ye ka fura bambiko mupegene bangiri eyo boro beregba boro kiyombo yarme ya farebe kemiyengo tipo shoya mige atine propagine minandu kana yo kanje ya sengareyo isengereyo kanje wa imengeleyo wogene gi paranga biga ko bianga we ko budweni duchini ko tombroni duchini ko kano ngote mijipa ngawe ya borona sreteniko no kupeka korengo aborudu ke duna freedom kapegulengo duchini ala godu bene chiko se kumwe bi upangawe ane kweni ngo weria nandu konite hono bonguru boka na dagbarani ane denga ka kutoporia aniongo pese ka beru na nzeme
ngawe wo pana banwene mina pe froni ni wuru aduko no ona kala ka jogu pangmanga ngogo na janga yala ku chigbere chironi sidu gupado lengabe koni yengo ya maira gune duna ereji gumona gunde gumona manga wa modu mana pa kono mama ngadu ni gbagbale bombiko weni ka sanano mweni ngo yidipa mun ka petipat ini ka sanano nzuzu na gupa ngogu wuru dule na umo mwenyi wale. For example, ya mo gani bokindo ko eri mongo siginite mupyo gani bokindo eri michigini sha mwenyi wo bokindo eri michigini chini ya mo gule kan sananga chirante guri sana toni nengawe sha mwenyi wo bokindo eri michigini chini guri sana ne buyani boroka ga borosana ngate se anigi garaga pa kiawa chido ya hedulele ani nduchipa public forum ke yugo chirani nga anafura weyemi ka da forum ne me mungeli mopora ane wele minafura chipa pa bo minafura objectively ngogu poko unaza ndo banakura ba kona janga kumbale ya onimwe hono wona ma record he onimwe fogono we ona tingida kano gwa pa mina pe froni gukono ni ka tingida wo minafura chidu koni gunenga ka boro penga gupa dani awe muyembugini ne oni du ake ja boro chodure na parakarani Banga dani awe wana nindu magine ginine chigeni ginine ngo china ha mamusene ni kanyade kayeni ye kanyengo ye gani panani mitimi media am promote one day miambunga media ya we mi afura ni mina pegu padungo duleyo minini gumeni ngo ya mi afura ngati pat nogu ngaka abumo keneli maboro ne senye kana aboro ni fura chipoka na aboro wokaye midwine mwene mina afura chipaga aboro pa ya manga mina afura chipaga aboro pate gunike kubor bangire mina afura kineni musumari liyeyo boro yena nganga kufere minika sara kutibangiri kutiri mumboli ngale ngo mi apele lakini kungaka kiti kana zile ka apele kini gunda ka fura da baboro ono ugwaboro na pe ako oni mbwe tamai ya fela tamani guparanga muna yamba limokole on Sunday ana manga show nako ke nako bembiko gakoraka timadwa orogo denja kuna raka kinongonyo wa ana pale so ana manga show nako on Sunday so makina kira pale ngagubia kwa bihe aterecha message kwa makida pale no godunduko so on Sunday ana manga show nako ke nako kuye kafra fa Sunday again kinagia kwa mta ono sewina wina wetana nukoni bambiko mima bada saborana kana tunga pa mungu iwugule bene wina kana zakangalina ni kidunga free aboro furafurania aboro linga furafurania ganya paranga dogude I furafurania rogo tamba frani no boron dinduko gerenga na frana honorable bangasi baksoro take ga neto kuma dropu so oromo mafra kuma peka dungo apai oboroni na ada kaja abukaraga patch fogo audio uriba kuma manyenga Major General Zamai Patrick Zamai so kuma yake karaga pako chini oyoko kufura ogorona agunde kini yame ya pale chini kadua kuma yake fura uye kufura wa uripa kuma ipeke kina kwa apaju wa rubute duho ulengo duho ngaga koroga ku site niye kipe anga agwa pape kole aboroho nyawe kuifura wete uye kifura ki boromo ngande General Patrick Zamai anikasa dake na ko bolewe uye kafura so pogre noromo ni mafura no noromo rego nikada miliki yenani aliye kakaraga paya chogwo diole Ombiko lego dafra ni azande aniye kafura ani bugupanga kani kurunga kafura chitogwa panel para bagere ya matona kafura kwa dungwa bagwa mashaki na to kamanga dego yo rurupa ite mini masana kwa ne barawo wala barabiata nawe dungwa result na reconciliation no mangi jubayo anabiki na soro besi ngame energy babe atilani mangi reconciliation lakini review no reconciliation chakora mafrani ngabure ngati anajawa point goro yote kulufu so chida wale ngame akutona kakora kuyangura kumapehe kumaya kipegako so me amafura ni goro na honorable
Jamo nunu la fare una mushkila te ulke so an kamba kada show chipali ya kapra ana for opportunity free Patrick zaba meni ka ko na show bare kuya iya gwa borna da kafra ili kai ye free nando mike ye goro nito nakasana hani michpa nando so please ongo pai fare nando mike ye kona sana ka kumbako wa mini na baksorole o sasa na ani sana baksoro na ne so ani zaidi singudurani ye kwa burani ke ni basasa iye ka fra na balanda bro mafra tungoro ni makeka comment azande regoda frani ya wale ani moino iliponzunzu na mangara na fuda okay na minada ka pehe bore ogoni no sungo wani yawe azande ogoni na bigani show ina support wa pangarengo bro mape aboroki na takbarani nibro kina hana kama ngo parengo chifo yo on bija flyer na mangare wani mangi flyer kama nga show kala si mukmo subo katona kayamba kuborole konuka ko ya LTS na mangatere ya pare kuchini tina depeni kuchuboro ya ke dungo kuboranya kanga nina wala again how te koye o gwaborole ka sogarani bes I no gwaboro aidanga kapere go fazanget I dungo gwaboro aidanga rengo ku fazanget ano adadio change ngati ani moino honga ya dingate aboro duge besi nga adadio ngabesit naida ka maga pai bubaya pada bazan ogoro na ataka ngorono ormaki baksoro ono yembuko ba ngawe ka kuyongo ya anu yeko cheki fra wale wo libakuma kipo kwa advisor borna ke ka komende ngawe kuma yeki fra ani malenu fra pa deko so gono jote bado ngegi negba ogoro na ayamba he so azande bato barakare anbe kusani now mina atedede aninga bro LTS please ana competing on abrote aho ngawe competition da bachara na abrote sunge duana mozo chirani kuchini ngawe LTS dule ana zeki LTS chupaka perengo father ana zeki LTS chipa kaseja abo azande namanga wene pyro golinga razande kachidunga zile dume ape azande please oni yongo ka challenge ngarani ngawe mano roja chado ngani tilana yao nadaka ye anikika ina nikaniengo neri ya kaniengo napo koni ye na evidence kipe frani anakura baiga kia jamaa ni ngasore LTS dule ana discrimination na abort ana manga segregation of LTS iya boro duna renge boni ke ka frani munada ka fra even ganya ene misinga kwa boro na soga gani anaza kan gojimo fe iye ana mama gani boro gani ngome iye ya daga yete so please konunga you come here anytime ngo another muke message for me do that boro kongendite kama boro na kida message for me na reply for immediately omuni yembele I will answer you I will treat you with dignity na wapare no bwan kifra so chima gopai boro na mera na gwapanga ga wasawasa ani mo no ukina ho ani ga boro ni bagura kumungi urupa ngo chipoporoni ana maga research chipoporoni wonderful welcome network ni madisa bro manajana awale yes manajana awale yeah sorry network ni ngainga yes yeah mina besiwe mina yawe mina kayembo kuparangale chipa kafurafuko kagugunenga ya na kana gunenga poke ye kurogo forum ya na mina pa afugani gani abona jalenga kani sanga ye LTF le na gbagbane forum ya ogwa borata ngarengo ya idenge ji forum ya yamo milende ka pepa pene unikini ndukini je kini munjeni kana gbagbane he ka afura tipa pare no chidu manga gundete na kani gunenga begwa ogwa parangani ka bibia iya gulenga na bibia ka express yo feeling ngabe ngudwe na mama kada boro lengo na pe vakyo mwa wale uni bingo gujepi duba mwanala ni nganzande na gukura atunga one binebi hono kono franga chipare nga tepo miko ani chikani dumba ngonjio ani mbango ndio oni chikoni dio ngo free oni fura na paranga yare mbeke jo paranga jo besite zabura kana juba hene maybe opunga indude ji paranga jo boate na peke na lengote
idumya chin froni we koni discouragingo a koroni indu chipapa shoya oni fura yodwana kasaka gani apani azande doke iduno wuli forumu ya gya chiorogoyo wogile wapamina peke shambanga chieporo chibudunu kote ono wuli kukono nikanga chiro munika jaki ganani kuporoyo chio wundoro wodudwe ani baka nduno forum gungabe ani kitu adungabe kasoko kana chirani zavura kana TV dulele anasoka soka fura rogo radio anasoka soka antika na anata kandukwe singo guisana mi asana front otherwise tamba froni ani gasirani ani giving up ya no surrender anandu kana kumbatayo apani kamangarani uru nikajeja muni weli uru ajeja ni kurogo fulani ani kikura kula kuyangura tamba but tamba mangara meno weke wili go pero wili aparanga nasana yani dede dunga sana ima sana ne barabia tola biama munga patare misana ngaro nani dunga parangana yawe ami magida pa ona ya abon buka gida pa bate geurule aboro magida pa ba sungete ine ba advice kama funga fogo aparanga gidi pa yao na bata sungi anyway answer nde ka dubari we rogo gu pale ono mini kape gusa bombiko shen mi ka dunga political answer ono mini apurati pa na social answer mi wakanayo bambiko oguda were bere poro ene nga graduate biata oreno kana jubane ewure woyatu na gbata sunyeda kwa were igbata ome obochi ebio sunyete minata gbata ni gbata gupo monyi ngawe South Sudani ngobulingara ngaga consumption na consume riahe anyanga na mpaka danienya ani gitirani wenenga ane pido kono bwani ya ana alikana lile ana kusanga ate chidu kakusanye ngawe ani duna industry birani government mine yeloko public service mini o rules na regulation nga public service wakane any company zeki company nika jaboro bawe kukura company zeki nika jaboro kamsini kamujinga aboro bara mini kamsini te noku company ne ke jinga aboro bara mini bawe te kana wa adwere government diamond ne limited number ka jaboro ti papa sunge ikite hirago ikini PD pension aboro ni kanu ni ko pension ikini recruit beteguyo ye recruit ngo yodunu kote hono Juba University saha na graduate more than 5,000 in 1 year. Onada kayawe a graduate ha wenga kam. A graduate mange sisi number sunge. Therefore, chikini kadunga difficult chipo kupanga aboro bisunge. Hono gudge durogo western world yodo nini na yorokura bangawe. Abora anga onenyeso sukulu kandu ke bisunye na government te abono mungo sukulu kandu ke bisunye na private sector private private sector renga gine industry companies and so on hono burugani raga wele singa difficult abori kaza ka company ene kaza ka industry bombiko inebi panga gani rago nga fragile muna yafu boroni yengo kaza kanga wana ngaga semende nikia unika investe bare vura likito niye kamongegere vura likito shidu rago nga fragile shidu abori yengo chine ka investe ya ka abori ni yengo ka company ni nyange ka beto gude mweli mogwa company ne but then ikiduna sunge bio chinga one of the situation ngogo namanga gani ogude kukuna aspect belewe miabira chile chini ono miabira nga chile te bumbi kana sina nge option fere nga miamane saka na political science agurani kimane tipa development study agurani kinu tipa business administration social science social social studies hono in the western world na kurara go
abonando awele tipa innovations, new technology, self-employment. Kamundu awele kama nga technical school, mwenyengo ke siki employment na borote. Mundu tipa bangwa, katengwa, kamu wili kitengwa, mwenyengo ke pito government employer tipa mundu katengwa ate. Bomiko babiyo yo, yeni katengwa ate. Nego pangabe muneye, mukini zeiga kampani. Mukini zeki gaba. Mukituna katengwa tipa kaba gani bata. Technical school, vocational schools. Si du bongirengo gwana ana manachigani foho ngaka na political science no gwana. Mina peke apa furoni miadu public service yo paranga na ulikipaka na Juba University yo political science ku bata sunge ome ku kibochi kone degree beko kukini ndukini henge ka ku degree kini ndwa wale tipa vocational school du ni du pati stadium yo nga MTC yo kwandu koni kawulika catering catering tipa 6 months kukini jiga ku certificate kukini ndu tipa catering ya kurogo hotel kamanga singa manga ye kukini ndu kini zekika kulipa kanako na manga ku catering tamanga anie kini distribute cheni dio suchogwa borotogwa company oguru na danie kukini kwejo bakule na borunuko wana furunoni le miando andu 2 weeks ago ke biko belebe he has the biggest company ngaga catering yawe kwa wuri ne employee abor pakanye ni konogu waraga ngaga political science yele kaku bingo sungete kaka agbata sunge ni kana government kaku bingote kumandu kwa wele na self employed chidumya enkarigi ganya aparanga chino dogudengawe it is not too late ka gene dubero ka mubata sunge no guwaraga dubero vu munike bingo ya mu hanging on the wall mukinunga tipa technical vocational hen gunya kama munye na bero chidu wa munika kurayo munika dunga self employed chi basic mi advajoro la bomiko humechele ka yawe me employed ba mi amanga warete na wo mi ape froni example du mi ape ngawe wule biama oguyo wenga dogude yo no boyo minimwe kurogo art and craft gulina graduate guli graduate last year gulina graduate this year art and craft kamba ke dunia he ata wana ka kena ga he ilia wenga busy sisi anybody ogwa kureyo nga gine computer science ine dili yo zatu na help le koro ene mina kone chiwulia he sidu ani sedi ngawe kama funa tuna babe ne certificate bero wogu yimi mina masal bero ko political science kaini abe ganane kindi yani to be to the level nge mindu belewe kama ulipa kemina ndo awele kama technical school keye kama nge gimya na bare mikini bimolebi electricity plumbing ogwa hene shiduba bangere miama tuna anasweni gorologo kanisa farani nongawe ani yenga nogo no panga ni ndutsipoka nagu academic ngaga university ya yani kama mungo university ya monga borote wile kanane dweji bombudu mirogole kumonye diploma besi kukiniye kongo bisi no gwa bagi ya gene no wurudunu ko mine biko besi kunyor wo mini yombuko wona maga singeno miye yombuko abona muyengo mi bingoro kurama kana ka kusinga bombiko kundu kurogo technical school sidunga gu advise ke mpete gu chipogile tambai hala bol tambai flori no gorondo no goroni tano keberani no goroni ya babale no goroni ke be kusa berena ana hotigani ba mo honorable bangesi ba solo chitwa kwa pai naisa karana pe sisi dabarani ngaza de robo seni kotere specific de chitwa audio dani media general boromo mwenye ngaza mai kunia karaga pa chikuchini kufra au ba fura kiza henchi ko kura pai kifua rugute frani so alego ya anike na zamai barewe ko last time chada ni enoko la kineto ka disable na mi mafrona noromo minike ya na noromo
lia akafura bobiko imani aba kinarogo diole kumape hani frani ngawe anumbo kupanga ka kudesha buru koni yango kaburu yo kafura bodule frani ani ye kafura wa yoga kifura kwa senga borote ana senga borote kuye kipeki na kupa kunini he rogo ga kusaidi kachini dunga mekungo kuboro na gude bewa pati kesh papako kakuyongote so chingo spirit naida na mingashwa nga baromuza mwanike yeye na ani chenga nulike yeye hapa so chipani shiku chapter kuchine ku dialogue namanga juba ya anaida kajia resolution ngaga prani chikurunga baiga pazane na wikipale ima frach papaha ima jigisoho chidule chimayansa gumonika tono kanani kumbata ebalewe mone maybe ga kesi nikatukia so cho kupana ida another zelda na another zelda kuzandeo bakuma manfra so kwa pana manga zandeo another zelda upare chimo gundo but zelda ani zero simudurani chipana zelda so cho kupandika pehe tamba efroni droni on Sunday nyama ngasho no kuparanga ana pepa kwa nengame na bibia ime ubiare chimakochire bibia chifo gudwe na tobo so kurabo kina abago migbele short so kubia biko pale so ngaku life ro denga kuna kuka anada kamaga show na hapo on Sunday kafura na hapo kumo kondo ko so please mu reach out for manika mga show so please don't reach out for so cho upai nera ka pay from mboli dunoni biatroni and biatrani bole on Sunday we back matamba ikaja garebo kanane mane mboli dunoni ono njogoni weekend tambai bye.